Baba, awethuleki Baba, awethuleki Baba, Nkosi yamakhosi, awethuleki Baba. Wena awethuleki Baba, awethuleki Nkosi so wonderful. She is so wonderful. You are so wonderful. Yes, Sabonga Babylon kweleka bendeka Jesu Kristu ase Nazareta. Babele tulopilako.
Yisoko sethu Jesu Kristu waseNazaretha. Njalo izulu emhlaba wena lephila ngomzimba phakathi. Alpha Omega usiqala usiphetho. Nalo kuhlaba bethemba egameni kaJesu. Sifambisa ijuma lonke baba bethu lophilako. Sithi akekho lojwayela lofana nawe. Akekho lokalinganiswa nawe. Akekho lokafananisa nawe. Egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Baba sisi bayetha sika. Egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Sibheka yonke imimoya. Egameni kaJesu. Nakephethe Jesu Kristu. Loyinkosi yamakhosi. Baba bethu lathembekile. Baba bethu lophilako. Baba bethu lanemandla onke. Wena wethu lowela wuye. Lomila sebephakathi. Siyabonga sika. Egameni kaJesu. Sibonga kuhlangana. Sibonga sewukhona. Egameni kaJesu. 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 Siyabonga. We give you praise, Lord. Badala tuwele mkosi. Nebathele katimulo. Badala babebomba. Nebathele betsabomba. Egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Baba bethu lophilako. Baba bethu lanemandla. Baba bethu lophilako. Baba bethu lophele. Abehluleke. Wena wethu yalo. Egameni kaJesu. Siyabonga kwenyama. Yenteni kaJuda. Omuyela moye. Lomila sephakathi. Baba babesika. Thank you, Jesus. Oh, come on, thank you, Lord Jesus Christ. Sini watu waloke kusika. Kumeba bebe liflako. Sake bebe mkosha wako. Egameni kaJesu Kristu. Loyinkosi yamakhosi. Fanele timokotoke. Fanele twaliswa. Fanele phwanyiswa. Bayethe. Fanele mzalo wetisuko. Fanele kuthunyiswa. In the name of Jesus Christ, we give you praise and glory. Shena baba saka bayana. Rika baba makata kasuke bayana. Shele bebe kete liandora babo santa. Rika dora babo kota bayane. Yele bekete lebe kesuka. Erata kababa kasaya. Seboga, seboga, seboga. Seboga, seboga, seboga. Seboga. Seboga kwenyama. Seboga Alpha and Omega. Your name is Jehovah. We give you praise, Lord. In the mighty name of Jesus. Glory to the Seeker. Egameni kaJesu. Sepula mabegonke. Nokusanyala sita na mtemsu. In the name of Jesus Christ. Baba rojo sepekile. Ebalanga lebalanga. Awehluleki sibakathe. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Muntu ehlule Yes.
Ndzinisa imphilo yakho yokusathane eshasela Egibhithe-Evangelist Spreaker ngaphezu kwamakhanda ethu samkhobela uMangele izandla ngaphezu kwamakhanda ethu. Hallelujah, 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 hallelujah. Sikhobela uMangele bezwe izandla ngaphezu kwamakhanda ethu. Oh hallelujah, hallelujah. Without any waste of time ngikuthatha leli thuba vusela zonke incebo zikaNkulunkulu ekhona phakathi kwethu. Abafundisi noma ngikhona kubabala bonke ngamagama kodwa bazalwane ngiyivusela incebo zikaNkulunkulu egameni lika Jesu. Ngivusela bomake bakabo ke bazalwane. Ngiyabona ukuthi bazalwane emfundisi maziya bayastrugglisha nangabe bathi sitavusela umvangeli bazalwane ngoba usengekho makwaka. Asithobele umoya engcwele izandla ke. Sanibonani bafundisi egameni lenkosi. Ngivusela ipraise team bazalwane ngiyacela ke praise team ukuthi ningifudumeze. Hallelujah. Ningenze njani kodwa? Ningifudumeze bazalwane. Ngathi lo amen ngingawuswa kakhulu ngala. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ngashumayela nje bazalwane ngishumayela ngathi ngishumayela eqhude bandayo. Ningifudumeze nje. Hallelujah. Hallelujah. Ngivusele omama ngivusele obaba. Oh, praise the name of Jesus. Hallelujah. Sibaqhwebela izandla nabo. Jesus. Oh Jesus. Ngivusele ke tibhulutsha letinga kakutulwe egameni lika Jesu. Hallelujah. Khona yini kodwa? Jesus. Usebhulutsha mele tingakutulwa abazalwane. Phela ngibona ngezandla nayikhona. Hallelujah. Ngivusela netibhulusha letikutuliwe bazalwane. Hallelujah. Nazo izandla nayikhona. Hallelujah. Hallelujah. Bhulusha letikutuliwe nathi khona shayitani. Hallelujah. Angisiswa scraper ngingumuntu lomusha ke bazalwane. Ngisuka egasheni lasenhlangano la ngisuka khona ngikushumayela ngilala bathi khona kuse Holneck. Lokuhlukileke ngambazane ngaphenduka ngiyaphenduka ngawuphenduka futhi. Lelami elivangeli make mbiza lisilo lavela qhumekela ensindisweni. Ngontaka Santa Rababasuya. The reason why labantu abakutuliwe la it's because asambeni sevela uNkulunkulu. Asambeni. Hallelujah. Little Bible. And there was great joy in that city. Yes,
nangabe sekafikile Jesu nawufunda the book of John chapter number 4 iBhayibheli verse lamagama lithi kwakuswelekile ukuthi uJesu athabule Samaria because ilete idodayo idayithingalo ukuthi adabule ngoba washo 25 yekuthi adabule usumehluko idayithingako akadingi okuningi akadingi imali yakho akadingi isu lakho kodwa idayithingayo udinga kudabula ngoba nayeke wadabula akamshiyi umuntu enjalo. Oh Jesus, udinga into yinye kuthabule. hallelujah. Once wathola ichance yokudabula umuntu uyathamba khona la John chapter number 4 uthola lo mfati bekadadi kunguye nguye umnyango wandrumu athi nje sindvozi banjwa kanje waphela amen. Hallelujah. Phethe ngitheni ngifudumeze. Hallelujah. Ngifudumeze. Egibhithe. Jesus. Thana Egibhithe. Thana Egibhithe. Egibhithe. Thana the reason why. It's because baseGibhithe. Egibhithe aliphumanga kubantu aliphumanga kubantu ke aliphumanga kubantu phumanga kubantu phumanga kuba Egibhithe le aliphumanga kubantu Egibhithe lona aliphumanga kubantu Egibhithe lona aliphumanga kubantu hallelujah Egibhithe lona Egibhithe lona uma-ke kwenzeka abantu babaseGibhithe umbona seyapha nje ukuthi umhlaba wakhe ngoba indaba useGibhithe. Cela nibhalansise ngalaba bazalwane nibhalanse ngoba ngifuna kushumayela namhlanje uzwa amandla okushumayela kusihlwa kwase ngalaba bazalwane sekenamulweni ashes you will never come right sekenamulweni ashes you will never hey 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 you will never sekena you will never
uthi lokhuluma kangcono ungayikhipha imfene emahlathini kodwa ngeke kwendeke ukhiphe imfene ukhiphe lihlathi emfeneni inkinga yabantu uthi balahlekelwe ijoy it's because kuntshontshwe noma kukhishwe bona ehlathini kukhishwe bona eGibhithe kodwa bona abaphuma eGibhithe liGibhithe alikaphuma etingcondweni tawo zomandla nawuthuniwe ngekukhalela ngoba ngizomandla kunamandla engizokusidla haleluya thana nginamandla kunamandla nawu ke ngithi ungamkhipha umuntu esonweni kodwa ngewuskiphe esono kumuntu ake ngibona abashadile baweva izandla uyabona abafundisi ungamthatha umfati umthatha ehlathini umbeke ekhaya manje inkinga nangaba nelihlathi phakathi kwakhe angayiphile ekhaya nawe makuza ufuna ubitwa ngemfati that is why ufa wathi bafata nje abafati bafata umzabathe bafata nje ngoba bafata haleluya bamba uma ke Jesu ehlezweni wehla une mission statement wehla pregnant ukhulelwa ibandla thanin amen haleluya ningabe senamba nonke bakumazi haleluya okay nangabe ke kwenzeka nayithaba nayi liGibhithe ngithe lingaphuma aphuma umuntu aphuma eGibhithe kodwa liGibhithe angeke liphume umuntu thanin amen aningangifa haleluya asifundeni Exodus chapter number 3 sitawufunda khona kanye sukela ku verse number 7 sifunde na verse number 8 sitase chapter 14 la sitawufika sifunde khona verse 10 sitane ku verse 12 mukhulu wena kuze kube phakathi umkhulu wena hallelujah kuze kube hallelujah phakathi umkhulu wena hallelujah phakathi hallelujah sithi bayethe uNkulunkulu wami bayisheke thalo ithi hallelujah hallelujah verse number 7 Simakade wakhuluma wathi sengikubonile ngempela kuhlushwa kwebantu bami
liBhayibheli lithi kukhuluma mina makhuluma simakathe. Khuluma simakathe. Simakathe uthi sengikubone ngempela kuhlushwa kwabantu bakho. Laba seGibhithe. Awuphinze. Simakathe wakhuluma wathi sengikubone ngempela kuhlushwa kwebantu bami laba seGibhithe. Uthi sengikubone ngempela kuhlushwa kwabantu bami laba seGibhithe. Sengikuvile nekukhala kwabo. Sengikuvile nekukhala kwabo. Ngekuqinzetelwa nguleti ndvuna. Ngekuqinzetelwa nguleti ndvuna tabo temisebenzi. Ngekuqinzetelwa nguleti ndvuna tabo temisebenzi. Ngiyakwati kuhlupheka kwabo. Uthi ngiyakwati kuhlupheka kwabo. Ngakho ke sengehlile ude bakhulula. Sengehlile kude bakhulula. Bambani ke bazalwane. Between Genesis losho siqalo na Exodus losho luhambo. Yeah. Kuna 430 years to in between. Hallelujah. Nakuqala kuqala umhlaba kuGenesis. Kuna 430 years lo between Genesis and the last chapter Genesis, not the first chapter Exodus. Yeah. 430 years to in between. Waphela amen. Waphela amen. Ngithi kabazane kuna 430 years lo in between le minyaka le. Hallelujah. Lo 430 years between Genesis na Exodus. Leli gama lethi Genesis lisho start the beginning. Leli gama lethi Exodus lisho start selhambo, uhambo kusuka. Hallelujah. Waphela amen. Jesus. Nangabekela nabe silanze emuva enzaba kwasuka indoda letwa ngabani kodwa. Hallelujah. Yebazalwane bamazi khona Bible study la ode ikhona khulumani bazalwane ngoba seclassini namhla angizoshumayela namhla bozenza ufunda ukukhuluma nje. Ngubani kodwa le ndoda le bazalwane yasuka yahamba phakathi kwa the 12 sons of Jacob. Ngubani kodwa bazalwane? Hallelujah. Kunendoda bethiwa uJosepha. Yathi number 1 yashondwa abafowabo. Number 2 bayidayisa. Yafakwa emgodini yasiyadayisa. Kufakwa emgodini edayiswa kwayo bebathi bakubetha liphupho lakhe. Hallelujah. Nabamfaka emgodini bathi bakubetha liphupho lakhe. Kanti siqalo seliphupho lakhe. Yeah. Jesus. Oh my God. Nake lokwentekako. Nangabe asuka uyahamba ufike ungena ejele uyaboshwa asahleli kaPotifari lithi iBhayibheli umkaPotifa wase uyamhawukela. Haba siyalibuka le njali ikhwalile. Hey Nkosi. Ngoba bakhona abantu ngishilo ngathi ngabeGibhithe umuntu noma Nkosi yami aphuma lo muntu eGibhithe kweba. Kodwa nje babona na speaker naso uthi phela mina ngilisela. Siyami. Yathi nje lesi hey ihofa yami singayiboosta kamnandi lenhle. Yeah. Waphuma lo muntu eGibhithe. Kodwa iGibhithe aliphumanga kuyo. Hey. Jesus. Isuka ke le ndoda lena yahamba yasebenza isebenzela Potifar. Amen. Amen.
lithi iBhayibheli wathi lasikamahukelile wathi uzama kumbamba yashiya ijazi indoda yabaleka kanti ijazi lelitaba sibambisa Hey. wangena ejele ngenxa ijazi Jesus. asasejele kanti lijele lipromotion kuye Yeah. Amen. ngoba iproblem yakhona na uvalele ugabaso uyabulawa kanti uyapromote Yeah. Hey. phela wena sithi ana state angawasati sithi yangqwaba kanti wena ungqwabeki Yeah. Jesus. na uthatha umphilo ufaka phansi uyayube proud uthi yazi awufaka lo mphilo kanti kufakwa kophansi that the more shall multiply Yeah. Yeah. wangena ejele alanda promotion labanye abafast nekufast kodwa abagade promote labanye solo baphenduka they don't face even a single challenge kodwa abantu bayizulwini abasho ukholo lwami onyuka nalo Kholo lwami ngonyukana. ngiliba pengesahla ngiyongena nalo ekhaya Yazulwini. sengiwa nalo ngivuka nalo ukholo lwami shut up useGibhithe uyabona mfundisi labantu labangafesana ema challenges these people labaselo bakhola nje bona konke kuhamba kahle bagcina bahlabela ingoma ukholo lwami noma sengiwa nalo ivinze uvuke nalo uwelana nalo ukholwa ungakubambe ngesandla kuphila ukholwa bazalwane is not all about words Yeah. but ukholwa mbamba ngema actions Yeah. Hallelujah. ngiyendlula nje bazalwane ngikholapho Hallelujah. yahamba indoda yangena ejele kanilanda ipromotion isevalelwe ejele kanti inkunzi ekukhakha amaphupho My God. ngoba umuntu oneliphupho noma ungamvalela akavaleleki Yeah. noma ungamthakatha akathakatheki Hey. noma ungamfisa lokuba akafiseleki noma ungambulala akabulaleki ngoba unephupho uyesabela ningifudumeze bazalwane noma nihleli phasi ningifudumeze amen ngizama nje lokufudumeza hallelujah praise the Lord nake lokwenzeka ke bazalwane nangabe ke athola ipromotion kufika isikhathi sebusika empilweni yaFaro ngisho konani bazalwane hallelujah phela kungenzeka bazalwane bakhona abafunde kakhulu manje sanibona nginceda khona kwafika isikhathi sebusika kanti khona inkunzi yakhakha amaphupho wase wasuka ejele waye ebukhosini yoba ngu-prime minister wasuka from nothing to something Yeah. Jesus. wasuka from zero to hero Yeah. Hallelujah. Oh, Hallelujah. Yes, Lord. Oh, yes. kwapha lesikhathi wafa Joseph Jesus. ekuseni kwakhe ema-Israyeli bese wavele akhona angenile eGibhithe angene ngaJoseph angena ngoba eGibhithe bazana ungena uhleka Yeah. Hey. eGibhithe ungena ngoba kunema-riches akhona eGibhithe ungena ngendlala ungene because eGibhithe kunekudla Jesus. just give me 15 minutes from now I'll be done Hallelujah. okay guess what babangena eGibhithe bangena ngaJoseph kane malanga Joseph ekuphila sabalini safika isikhathi yakhahle kwathiwa pens down time is up Hey.
yawushiya umhlaba indoda yaqhwatsha akhohlwe ama-Israyeli ngokuthi akhempile. Hey, Jesus. Oh my God. Oh Jesus. Yazi yabandisha umayena. Oh Jesus. Nangabeke asafile Josefa. Lithi iBhayibheli kwase kubekwa lomunye Faro. Labe ngathi lutho kaJosefa. Bekwathiwa kona kuthi kunedoda leke yaphila kuthiwa uJosefa. Kodwa lo Faro lo wabekwa ngathi lutho ngaJosefa. Ekuphileni kwabo ema-Israyeli asaqala umkhuba lomubi, adalana kakhulu, afakazela Genesis, be fruitful and multiply. Kodwa umhlaba Jesus. lithi iBhayibheli wase lo Faro lobusa wathi kunenkinga la vendam lekhona leti hambi tanza kakhulu nanga kuthiwe siyahlaselwa ngingasuka tijoyine titha tethu bese balwa nathi basinqoba. Kwathiwa asiboneni indlela lesingaba nqibisa ngayo. Lesi iBhayibheli base baqala bababhakisa titini nemili bebayidla yaguquka bese bangasakwadi kudla rice. Bese bangasakwadi kudla tipayisi. Kodwa the only food bebanikwa kona bebanikwa salad nabo onions neliphalishi. Jesus. Hallelujah. Ngoba imili yaseGibhithe yehluka. Yeah, Jesus. Yashintsha. Kunebantu ngekungena eGibhithe bebashintsha ngoba na useGibhithe ushintsha sonke emzimba. Uyazaka. Oh Jesus. Abanye mina ngisho wena ukuku umncane ngoba useGibhithe. Yeah. Kushintshiwe. Abanye banamaphuza faces ngoba baseGibhithe. Ngoba iGibhithe letakhela likhesha. Yebo maka. Ngisho mina ngumakoti una 30 years. LiGibhithe lekwena ube salukane na 60 years. Nangabe uyintombi una 24 years. LiGibhithe lekwena ube salukade lesina 38 years. Ngoba iGibhithe iminyaka yakho liyawu-8. Ngisho insizwa mina ubona selikhehla lelincane le. LiGibhithe liyatakhela emakhehla netalukade. Ngisho intombazaneni mina LiGibhithe liyatakhela ingwadla. Oh Jesus. LiGibhithe liyatakhela sakwa. Bafundisa. LiGibhithe liyatakhela siphingi. Izaba kupakwa titini. Hallelujah. Impilo yaseGibhithe ikwazi ukuphilisa kwasilima. Ngisefeni kwakho bafundisi umuntu lofasa eGibhithe ufisa kwenja. Ngoba impilo yaseGibhithe ayinayo enqesi. Impilo yaseGibhithe ayinayo amsoli. Mina intombazane yaseGibhithe ilala ngishingafuni ilalwa ngishingasakhanuki ngoba iseGibhithe. So noma sekenzile mina nakaseGibhithe uthi noma athi baba namhla asingayi namuhla etansini weshuka khona. Impilo yaseGibhithe lo muntu Nkosi yami noma asafuna utshwala
angasawafune bathathane kodwa ngoba useGibhithe ukwenza ngenkani abasenzi impilo Oh, yaseGibhithe. Lithi iBhayibheli wathi sekabekiwe lo Faro lo Musa wathi asibaqizeteleni mhlambe bataze badube bahambe because noma wena eGibhithe waqinzetelwa yebo utawuphakama kodwa you won't leave Egypt until there is a man that is being born. Oh, hallelujah. Jesus. Bakhona labasindisiwe la kodwa baphuma ngeGibhithe. Usindisiwe kodwa tshwala sola busideli sakho. Usindisiwe kodwa bafana bophoya emasaka bostapa baholeli bocelebra kasuya basigcini sakho. Ngiyathiwa nje na uhamba la steak na ufuna kuswa hambe kusibanibani. Kuze khulume lokho bafana uthi lo hlabelisa praise him nami ngiyamazi. Njengoba silathetheni uma abantu baseGibhithe angahlabelela sibusiseke kodwa nake kwenzeka one mistake wakhela lo point masaka liyaphela ichorus abasenzi baseGibhithe. Noma ningahlali ngamusho ame lokusalo nangizwa. Laba kuqoqela ngcono ukhona omnye umfundisi bathi une caravan every time nakumele aye pulpit uqala nentombatane kuqala bese uthola amandla baseGibhithe. That is why uNkulunkulu tathi wakhole amandla babe tiyathwala tinike manti tinike bo-anointing oil nani ngoba tibhubhu kude bakholwa niseGibhithe nivalekile. Upastor uyangibusisa upastor shut up siphumusa likhona. Amen. Amen. Egibhithe. Impilo yaseGibhithe ngoba iGibhithe mfundisi wami liyabanathisa abantu bopetrol. IGibhithe liyabanathisa abantu bobhiya. IGibhithe liyabashisa abazinyoka. Impilo yaseGibhithe. Oh, hallelujah. Jesus. Labanye baze babusiseke Nkosi. Namhla upastor uzoba khona upastor azosigoba ngamafutha angcwele siphukuphuku usikhohla kahle likhona. Inkinga yababa kaphuma eGibhithe lithi iBhayibheli nikelani imtimba yenu ibe ngumnikelo lophilako longcwele nalomukeleka ngoNkulunkulu. Abanye abantu inkolo zabo zithi nakamunye nje kelegete bathi kelegete hallelujah. Bamangaliswa ukuthi intombi iyaphila nje ikelekeke ezo ngoba baseGibhithe ngoba bathi kelekeke khona la phakathi esonweni impilo yaseGibhithe. Yeah. Jesus. Onamasonto baze babusiseke kodwa bathi kelekeke khona phakathi esonweni kelekeke bathi angiphiki bazalwane bayaphila bathini ezo khona la ngaphakathi
uyaphuma la sonweni kodwa aqhubeka asidle la phakathi sonweni. Umuntu ohlangene noJesu uyaphila athi keleke 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 keleke. Lishonephi lelivangele kwehlukana bababane so? Lelakho livangele emafanda fanda libuyaphi? Lelakho livangele abostapa libuyaphi? Lelakho livangele emanti libuyaphi? Lelakho livangele ama-anointing oil libuyaphi? Ngoba labanye baze basegqengetulu bafundisa uvethi likhola lelusile legajeni lemva kwetivalo kuyapila bila timbili bathi balekelela umthandazo abazenzi impilo yaseGibhithe ngoba abanye abakholwa agijima inyanga awasafuni ngoba seGibhithe aphakathi etini bayabhaka basokola bathwele kamatima ebazalwane wakwambona kahle umna kaseGibhithe wakwayibona intombazane yaseGibhithe noma umntwana wayengayishaya azayibeke luthi vele ethi awu khululeka akashayele ngaphakathi enhlitweni ushayela umntwana akake nje boy wathinzeka la ngekhathi ngoba iGibhithe uzowutinde na useGibhithe ujwayele lokuba seGibhithe. Sisizwa mina ithi mina angisibhayi noma kanjani bekalele phi namhla lokusala komne kude lengithinza khona nami wami nakanami Nkosi kodwa mina ngithetha nemuntu la loseGibhithe lana ngikhuluma nemuntu la loseGibhithe Jesus ngenzeka sekuzothiwa pens down uya kuphi wena useGibhithe Jesus uya kuphi wena useGibhithe chapter 14 verse 10 chapter 14 verse 10 sengehlile lithi iBhayibheli bahlala for 430 years badla bogaliki badla boanyanisi every single hour bebathola stroke wawa nesitini uyashaywa bebathi 70 tingaholi kungenzeka bebaba na 1 million ngelilanga ngoba iGibhithe there is no peace eGibhithe asikho smile eGibhithe no joy bakhona lo mama namhlanje ngoba baseGibhithe lamadoda bayadliswa ukhanzeba siyathatha sala khaya umuntu usibili senguye Shokini yabo mama linamba nile kamahlomba kalingani niyofuna tinzana Jesus Jesus kanzi mahlomba kalingani osangene ngoba abantu nabasangene yonke into yabiyasangana dawuthiwani lapha bomama indoda yakhe ithi hey mama sibanibani akungwashele kwakuthi athi wena uzeni isandla baseGibhithe azathi ngabe ngiboneni khona la kuwo sekugcwele imfuhlululu la yebo dawuthiwani baseGibhithe ngoba iGibhithe babemotha noma basindisiwe ngisho kubafundisi mina liyahlala iGibhithe engqondweni makafika lekhaya athi indvodza sibili ngimi la khaya ngimi indvodza kuzomfazi angangitshela kona umkakho uzombiza ngemfazi Nkosi khala sami stathulo ngesonto ungele shut up hey oh hallelujah makabonga nkulunkulu ngoba bazayile ngingakusho tiyawuvulwa bayehlulelwa ngokwemsebenzi abayenzile basaphila kulomzimba njengoba nawo unyonyoba nje
njengoba silanje uzozwa ukuthi ufile sinemfana ohliphiza lapha ethendeni asengiyombona ungazeka sekuzothiwa pens down uta uyaphana leGibhithe lapho nina abantu labasha lenihambe nigenuka nje ngoba labanye mfundisi njalo bashada umshado wabo uba na 2 ema witnesses phinde ku witness bona labantu abashadayo phase ihlahla bayashada ngoba baseGibhithe bese tinyoka tibabo cameraman Oh, Jesus. tinyoka tibabo keyboard player hayi wena zweli nasehlambiswa sanbuwa umphethe bese tihlahla tiba ma spectators tiyabukela lomnye lo ofisi uyahamba genuka thole lo ofisi mina ngikhuluma nabantu liphethe lihamba lehla nje liyahuluka obhizi ngempako nje pin bayaphaka baseGibhithe ngoba eGibhithe wenza intanto yakho kodwa eGibhithe wenza intanto lokuqindezela namhla ngizile kuzokhuluma namakhola asesontweni kuzokhuluma nabantu abaserious ngempilo ngisathi lo mnyulo ofisi ngoba useGibhithe ababale bagqwele tandla bagqwele inyawo ahambe avule matha estandane sivule matha silo ofisi standard sivule matha ngasonye lo ofisi kuphike lo waphemasa kuphike lo wastapa bathi abuka likholwa kholwa fundisa kameza fundisa likholwa kodwa lithina lifika le ngaphandle ubathi uyabuka nalomfana lokudwala engako lokwestandard bathi emazinya amnyama ngathi umbila osiwe nelikholwa lekhona lapho impilo yaseGibhithe eGibhithe baze bathi life is blind ngoba seGibhithe shoba make bakhona bomake labangeneke kunyelele emshadweni ingake imishado yabo ifile ngoba bangene sisho basibambela bashada sekugijinwa kumane ngabonakala esontweni baseGibhithe Nkosi yami. Jesus. uyakubona mosiloku bathi bangahamba baqathelana thanini amen Hallelujah. aningizwa phela nini kumnandi phela mina mfowethu umfundo ngifuwa ngowe wedwa bapha bamoshe balimoshele elivangeli bafundise sishadiseni mlabazane ngoba nje masinyane ngidabe ngifundela kushadisa mfundisi bafundisi laba bafika indaba sebayidedile ngenze ehlathini angihamba nodwa ehlathini waphuma phela wena aphuma eGibhithe bafundisi bafike mfundisi sihlanganise mfundisi ubathe kwenenjani uyabahlanganisa kuleli fikileli bathi udamane nje usumse enkonzweni izithi sizomfundisa ivale esikhaba kanti sekumoshakele so sibambe la ntombazana sizo ubathi yabuka kulomshado wabo bashadisa after 3 months kuphele lomnye 3 months so uyabeleka monakalo nje lawo Premature mfundisi. ngoba siyabashadisa abantu kanti siyebugqabeni wemshado Nkosi yami.
khuluma nawe wena ninebosisi you are because you are no longer sisters senze niboshishi ngoba ngiseGibhithe waphela amen Hallelujah. iGibhithe aliphume kubantu yazi namhla kubani ngishwana yahleka hallelujah Amen. namhla ngishumela niyahleka kumnandi ngiyabusiseka hallelujah bengisathi ke noma imfeni wayikhipha ehlathini kodwa lihlathi alifami iphuma kuyo uyabona noma ulakhaya uyayithi uyabuka nje ubona seyibhaqa ngemabhakede ibhaqa ngetihlahla kodwa uthi uyikhipha ehlathini linjalo nelikholo lilingaphuma eGibhithe verse 10 verse 10 Ema-Israyeli athi ayabuka abona Faro etile nempi yakhe asonzele. uyabona la belikholo liphuma eGibhithe kunestep sekuqala lekuthiwa liGibhithe bese kuba nestep sesibili lokuthiwa lwahle lolibomvu mawuphethuke kahle there is always the Red Sea. There is always the Red Sea. Lokuyi promotion to step number 3 lihlane. Lakhuluma ngako nangibuya ngalelanga. Sebaphumile eGibhithe lithi kwabonakala Faro edile nempi yakhe. Namhla ngidawuthandazana toward inhlobo debantu. Bantu beqala baseGibhithe. Njengoba nje nebantu labasha uyapha ugiletika kanuli ofisini ngife kahle ubathe kulamalanga abantwana banabukele emaphambazi lo wakho kutawudatshwa le uniform ina anabukele tikpepa anabukele tidwedwe ukhona intombazana lekhaya sazalwa same date nayo 9 August same day same time naye nabaqoqa baswatalwa ku9 ekseni amen ngathi siyaqoqa nje siyaqoqa ngithi yesisi the fact esatalwa la ngalinywa yathi ukuthi angifisi ukubona uphila impilo yaseGibhithe athi khululeka bhuti khululeka hey ngibabonile mina bosibani basokola abantu ababo amema ngetiqephu amema ngetindwanga ahamba qela timpahla tebanale sebakhulile labaphila ngqonyana manager nabukele banana banabukele baphambazi lokho noma ngawufika lesibhedlela ngoba useGibhithe banase kumele umishintshe uyahamba emthoyi ngoba banabukele amnyama sefuqa naloko sipeneti kwakhona wakhala bro shika naloko sipeneti kwakhona Nkosi yami wembulelwa Sekurusile. uyabona ngalaqeleni ngala angithi kubona 3 wamapins semabili impilo yaseGibhithe nangabe useGibhithe umvulo omusha uyahamba vule emathanga athi ngaphuma imphumela bese usola abantu la uniform yakhe njani uniform yala njani Blue. yaseNazarene njani ibovu la uniform yakho lebovu uyosika yona ibediktepe amanapukeni ema-water khona kuba maplastic asispa ema-waterproof ngoba bakhona abantwana labatalwa ngaphandle kwesibusiso Hallelujah. azathi umuntu ngimphela lo wona the child is a blessing from God kude la Shut up. umbani uzathola isibusiso nakanikelwa uNkulunkulu Hallelujah. lo wakho nje njengoba uvula amathanga nje uzawuzalwa phasa siqalekiso sasemenene Hey.
That is why naye atoba ngilo mahlathi ngoba ingane nezelwe ngaphandle kwesibusiso ihamba itshokota nje. Kwenzani lo? Amen bafundisi. Ehena ke. Ngoba ingane lezelwe ngaphandle kwesibusiso iyasheka cha. Ishokota tshoko. Nkosi yami. Impilo yaseGibhithe. Igulela futhi ingane lezelwe ngaphandle kwesibusiso. Anti phela lengane izelwe ngaphandle kwesibusiso, that is why vele ihamba Nkosi yami igijinswa inyanga yolashwe amaplastic. Ngitalwa inyanga phela bazalwane. Amen. Hallelujah. Ehena ke bazalwane. Namhla kwendekani la bazalwane? Ningendani? Lisuseni bazalwane letafula. Lisuseni libeka. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kawa hlama umuntu uyabahola endleleni akamye ongo wakhe kodwa uyamuhola endleleni. Mina bazana angathi ukuthi ngikhuluma nabantu. Kodwa ngivumelene ngithandaze kusihle. Kubeka makuqethele sami. Israyeli athi ayabuka abona Faro etile nempi yakhe asonzela. Ase efikelwa kwesaba lokukhulu atikhalela kusimakathe. Athi kuMose kungobe baba uyathi umuntu nakaseGibhithe bazalwane uyatikhalela kusimakathe makusendeka lendvo uqala mkhumbule enkulunkulu. Kodwa ndakabona kuba wesi uyakhohlwa. Tsana uyakhohlwa. Ehena qhubeka ke. Athi kuMose kungobe bekude yini emathuna lena eGibhithe. Uthi bekude nemathuna eGibhithe. Lokuthi uze usikhiphe usilese site ufela lapha ehlane. Baphumile labantu beGibhithe. Kodwa endleleni yabo ngoba iGibhithe belingaphumi kubo. Noma baphumile eGibhithe kodwa basakhumbule eGibhithe. Hallelujah. Kunebantu la Nkosi yami bayekela imkhiba yabo kodwa ama-ex abo basawakhumbula. Boba ke bayekile kuhamba tiyanga kodwa umuthi lo mnyama basawukhumbula. Asafakaza hey bazalwane. Lo angisanimi. Mina nje baze babetana ngebafati ubathi uyamangala. Wi. Nyaka yani yona le. Mina nje ngeke mina umfati. Ashuwa umfati mina. Ngeke nje ngeke. Ubathe ngisho naleli kholwa. Bathi indvodza emango vele. Ligibhithe lebuvala buso. Bantu labasha. Ligibhithe lafaka emshadweni ubungashadi. Into lena abantu bagijimete imoto abantu labashadile bangashadi impilo yaseGibhithe. Hallelujah. Labanye baze bangabi nemahloni ngisho kutofakaza netigatabo. Ngisho kutoshumayela netigatabo. Ngisho kutohlabela netigatabo akubashaye imkhuba sebajwayele. Impilo yaseGibhithe. Asivale amehlo ethu sonke sithandaza. Mina angathi bazalwane. Kodwa njengoba buhlungu emoyeni wami. Uma kukhona umuntu okhona la baba angathi mina sawuthi bhaka ngana ntiti neGibhithe. Angathi mina sawusola nganani ngenxa impilo yaseGibhithe. Ngisho kubo mama nobaba sekwaphela bo sweet kwaphela bo baby kwaphela bo honey kwaphela onke amagama amnandi ngenxa impilo yaseGibhithe. Ngoba ubaba uma aseGibhithe ko uva ngathi kunomanje amshiya umkakhe
ahambe nesiphankweni sentombazana wabuseGibhithe. Ubathe lo mama omdala kangaka usukela ingane wabuseGibhithe. Cela kuthandazane abantu bangathi inkosi uJesu kusihlo nangimine baba sengiyavuma nikela impilo yami kuwe moya ongcwele uthabathe Nkosi. Lawuthanda sana inhlobo ethu ezimbili bazonke abantu nakhola sho Nkosi Jesu mina ngipha kahle babe na impilo yami nginikela kuwe ngiyeva ngimi lo khuluma naye ngimi lo seGibhithe Nkosi kodwa namhlanje uthi sengehlile into bakhulule babe ngikhulule nami phakamisana sakho sangakwa right sithandaze nawe ngeke bazene ngifutelele umuntu ngeke ngifoste umuntu phakamisana sakho sangakwa right sithandaze nawe bese ihlobo lesibili nginabala bathi mina Nkosi ngiyakholwa kodwa liGibhithe aliphumanga kimi Nkosi noma ngikhonda kodwa uyenteka ngilibale ukukhumbula imoto asemuva ngeke ukuphamisa tota imbili ke wena sivale sonke amehlo ethu. Mina ngiyakholwa kodwa kuke kwenteke ngibuye nje ngikukhumbule tonke imoto asemuva ngeke ukuphamisa tota imbili wena kuthithe sengehlile into bakhulule sengehlile into bakhulule Lethi Nkosi Jesu nangimine Nkosi ngife kahle mina phela Nkosi ngiseGibhithe mina kodwa ngiside Jesu phambisana sakho sangakwa right sithandaze nawe nawethi mina Nkosi bese ngisindisiwe kodwa liGibhithe ngiyevatha likasuka enqondweni yami ngiside Jesu phambi tota imbili ngihlabele bazana namuhla yakubona Nkosi mntana nami phamisa kakhulu ungesabi sivale sonke bazona amehlo ethu phakama ungesabi umuntu phamisa isandla ngiyasibona siphakamisa ngiyasibona makholwa omunye bazalwane yakubona Inkosi nakholwa omunye bazalwane ungaphansana sakho sithandaze nawe ngiyeva ngimi lokukhulunywa naye nawe uyakubona Inkosi naba abantu baJehova baphunyula ungasali mntana kaNkulunkulu phambisana sakho sakwa right sitawuthandaza nawe bose usindisiwe wena kodwa uyeva ukuthi liGibhithe likaphuma endondweni yami phambisa tota imbili bese lo lothi mina Nkosi Jesu ngiyeva ngiseGibhithe phakamisa sakho sini yakubona Inkosi phakamisa nawe kakhulu nawe phakamisa ungesabi phakamisa sakho sithandaze nawe bese lo ungavumi ukusala ngoba kungenzeka nawe mfowethu yakubona Inkosi nakakhona omnye basalona yakubona Inkosi ungasali ngoba nguwe lo lota ulimala emva kwaloko nguwe lo lofa lesikhala phamsana sakho lapho kukho hona nawe mfowethu yakubona Inkosi wethu oasifela lapho hallelujah Jesus obethelwa baba sivale sonke amehlo ethu lapho Phamisa bandla thenu sasho njalo ugijima uthi nkwe utela ngaphambili noma wasiphakamise la ugijima uthi nkwe utela ngaphambili hey oh bethe lapho kushima Come on, listen.
ithi sekehlile tobakhulula benzeka ukhona la bawase kuthi uyakhola wena kodwa uhibakhumbula bo-anyanisi base-Egibhithe cela ugijima ubuyela ngaphambili phela wena sekufikele lesikhathi lakhona uthi kube manje angikholwa leso kusasizo sikhathi sekugive up leso sikhathi ethi uvuka uyiphuthe gijima mntana kaNkulunkulu into engaphambili phela wena bahle bakuvukela nje bo-anyanisi base-Egibhithe cela ugijima basane angafesi namunye kusasa naloyo uthi mina ngiyadiva impilo yami eseGibhithe nangathiwa namhla iyavalwa ifayili lami ngafa kabi kisho umuntu engaphambili isithando nawe basana ngeke ukusita ukuthi ushede ingubo takho omake ngeke ukusita kushiya umphethe wakho ushebo 3 in 1 uthi akutawuhlala ushufte emakhata kanti uyesihogweni cela ugijima umuntu engaphambili sindisi sihlabela for the last time kuba nathi lo sala ugijima nje wavume kusala hallelujah ilapho Jesus Ngoabethe bazalwane yasola mina ngevakala dimbile dinhlobo demani lengithandaza nawo kunemuntu logiva phela futhi ithi ngabheda impilo ayekele kuthi ngaba ngonyana buye sewuyatiwa nje uwana laphinda afuke nalo gijima ubuye sithandaza phela wena kulula give up akho na uyatata nje ngalokho gijima ubuye sithandaza gijima ebazalwane lena impilo yakho sitovusela lokukhona na uhlala phansi uva inkosi ithetha nawe uyangimangaza ukhona lo muntu onglimathako bazalwane gijima nana ngilomunye inkosi yami emalanga kasabaliwe useGibhithe enena uqhubeka kanje mntanami uyawufakapi ufise kwesilima ufise kwenja sikolwana kisho umuntu engaphambili sithandaza nawe ho wasifela lapho gijima gijima wesa wakosa wasala sisi gijima nawe lapho sasa ngakuthandaza bazalwane kodwa ngithandaza wena usehleli phansi ebomake lokuthi ala altar akusilo lihlazo kodwa kutilungisisa wena lenza bangayilungisa umyeni wakho kodwa lenza bithenga wena yabantu labasha sengithandaza lenza bayithenga umnakelo lenza bayithenga umntalo wakho kodwa lenza bethenga wena ukhona ugiva phela futhi phela wena ngalo gijima utela ngaphambili yanibona inkosi nebazalwane makakhona lothi inkosi nje ngiyakholwa kodwa inkosi eligibhithe nje lihleli buya limengede inyawo buya sitawuthandaza uthi ositakala nalo lothi mina ngiyeva impilo yami iseGibhithe inkosi Jesu ngindele favor unahlabela for the very last naye khona ezingaphambili naye ngekho siyawuthandazana lapho owasifela ngoba labanye baseBagibhithe bama-devil worshiper baseGibhithe lekugilwata amadimoni kutsho umuntu engaphambili wethu owabethela lapho gijima
bless your name, Lord. Shatalabakasi. Jesus. Nzaba wevakala but naona teka kwetila sesithandaza la uthi thandazele uthi Nkosi ngisithe sangiphumile eGibhithe aliphuma eGibhithe kipi ngoba inzaba lokulo eGibhithe alikaphumi but lophumile lona kuwe kanti aliphamse tata lo bheka Sulini sithi bheka sikababa mokosa Yesu sikathala baba sithi bheka Yesu bheka Sele bebe sika Suli Pega nawe Pega Jesu Can I think of the papi I say to pega Suli Sotelanda abasana ndero papi biyatinge kunaba ekamene kaJesu Pega nawe Yes, Lord. Jesus Christ. Shakataka sukamaya lelebosa. Hallelujah. My God. Hallelujah. Jesus. Jesus. Sekusihle egameni laJesu. Baba siyabonga. Siyabonga baba lothembekile. Siyabonga baba lolamandla wonke. Siyabonga lophila konke phakathi. Siyabonga wena lokhona. Siyabonga wena lobheka kuImpilo yethu. Wayibheka impilo yaIsrayeli. Ashubheka baba eGibhithe. Lethi lefloko wasewehla. Wena belenta nkululo. Nalamuhla baba sephaba. Egameni kaJesu. Sesikhola babe. Sesidakwesibakazi. Egameni kaJesu. Nabakosi phambi kwakho. Baba bakhulule. Egameni kaJesu. Ukhulele bandla lakho. Ukhulele babonke. Ukhulele abasha. Ukhulele abasana. Egameni kaJesu. Egameni kaJesu. Egameni kaJesu. Baba siyabonga. Baba lethu lothembekile. Sikunika ithuba lonke. Namhlanje benza baba. Egameni kaJesu. Baba lolemandla wonke. Baba lophilako. Baba lokhona. Baba losanzayo. Baba lethu loqwele. Aliphume leGibhithe. Adiphila tethu. Ngiyathandaza. Egameni kaJesu. Akamaboseke Mighty God. Oh, siyabonga Nkosi.
Siyabonga baba lethu ebhekile. Siyabonga baba wethu lophilako. Siyabonga Alpha Omega. Okuyelo bila kusekwe phakathi. Baba liphuma liphithe mithelile. Aliphuma ligibhithe labasha bethu. Aliphuma liphithe labazala. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Siyabonga. Baba, in the name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, be free. In the name of Jesus Christ, it's pega. Some bless him. She's pega. I'm pega. Jesus, I'm pega. Now we pega. Oh, I'm pega. Hey! Jesus. Jesus. Hallelujah. Siyakubonga baba wethu.